وەکنوچەیە بلەز لەسەر ئەکرانە ڕووداوی دیارە و هەفکارێ منژی ئاماژە پێکری زیاد بەغدایێ نهاو دیمەنجی لەسەر ئەکرانی ڕووداوی هەون دبینن دیمەنێن ڕاستەڕاستن یە سەر و کۆماری عراقی دکتۆر لەطیف ڕەشید و ئیمزەیە لەسەر بریارە بپارێزگەهبوونا هەڵەبجە دکە ئەڤ ڕێورەسمێن ئیمزەکردنێ لە کۆشکا بەغدایێ بڕێوە دچە ئێدی پشتی ئیمزەکردنا vê biryarê Helebce weke parêzgeha nozdemîn ya Iraqê tê hejmartin ku piştî îmzekirinê dê ev biryar di rojnameya weqaî ya Iraqî de bê belav kirin. Ev di demekê de ku 24 Kanûna 2013 de Nêçîrvan Barzanî Serokwezîrê wê demeyê Herêma Kurdistanê reşnivîsa pêşniyaz yasaya biparêzgehbûna Helebce ku ji aliyê hikûmeta Herêma Kurdistanê hatibû amadekirin bi nivîsara hejmar 1204 ji Nûrî Malikî Serokwezîrê wê demeyê Iraqê re şandiye wate ev hewildane ne ji niha ve ye ji beriya 12 salan ve ye ev dîmenên koşka Bexdayê ye ku êdî Serokkomarê Iraqê îmzeya xwe li ser biryara parêzgehbûna Helebce kiriye pîroz be bo hemû xelkê Helebce bo her Kurdistaniyekî êdî Helebce parêzgeha nozdemîn e piştî vê îmzeya Serokkomarê Iraqê û dê rojnameya weqaî de jî bê belav kirin.